Друзья, всем привет. Вот, снег прекратился. Мы в деревне. Это Губинский район Азербайджана. Находится на границе с Россией. Посмотрите, какая красота. Видите, какой рыхлый, сухой снег. Сейчас поднимусь с той стороны, покажу вам домик. Посмотрите, как на эту елку красавицу. А на эту. Уже третий день здесь. Завтра возвращаться нужно будет. Красота. Красота. Güzelliğe bak. Bu değil. Kepka? 3 tane var evimde, evde. Bandiski ver bakın. Ayda güzellik. Сказка, сказка. Ой, господи, какая красота. Вот наш домик. А вот там горы, друзья. И тоже деревья на склонах гор. Вот этот дом с привидениями. Obüsü komşularımızdan ses çıkmır. Вон там еще один домик. Друзья, это невероятная красота. Невероятная красота. Идем встречать других родственников. Тоже приехали. Выходим. Ой! Selam. Bakın. Allah versin. Sevgilim. Oy, bir de tut. Olacak başıma. Oy, olur. Çok yaşadı. Yok bomboş mu? Ha. Hadi bana. Yok beləsini istəmirəm. Elə bu yaxşıdır. Evet. Thank you very much. Sevinç deyə sevinç. Belki belası da gider. Ah, de bunu verdi, bunu. Gör bu gelirse bu yapsın. O şlapadır. Takarsan sen bana. Oy. Hadi takarsan sen. Güzgü yox. Yox beləsini çətin taxaram. Kemal, bu birisi yaxşıdır. Çox sağ ol. Bu yaxşıdır. Başıma olur ya ona görə. O bir şeyle biz balacağız. Hə, mama da hər dəfə baxanda deyir. Yaxşıdır. Вот, друзья, деревня. Gedək görə hələ gəlirlər ki. Mikuş nə dedi, gəlirlər. Деревни все спят. О, красота. Haş şey ayaq alsaydınız mən pişirərdim. Suda olsun. Mən deyirəm də əriyəcəkdir səhərə kimi. Deyim, Kalimagin gəlir, bizimki də. Onlar değil. Evet de ona göre kalktı. Hı? Çaylar gitmedi yoluna. Maşın değişti. Şuraları dikey. Bunlar bundan gelirse gel buna. Красота, друзья.